ubumwe bw'Uburayi na Kenya byasinye amasezerano y'ubuhahirane i Nairobi akuraho amahoro ku bihingwa bituruka muri Kenya bijya ku isoko ryabyo ryagutse mu mahanga. Mu bitumizwa hanze byose bijya mu bihugu bigize uyu muryango, 21% biva muri Kenya. Umuntu yishe wari ushinzwe umutekano amuteye ibyuma kuri ambasade ya Brazil muri Tunisia mbere yo kuraswa agatabwa muri yombi. Abanyamali ejo batoye itegeko nshinga rishya. Mali iyobowe n'igisirikare kuva habaye kudeta mu kwezi kwa munani k'umwaka wa 2020. Umuyobozi wa gisirikare Colonel Assimi Goïta w'imyaka 40 yarahiriye gusubizaho ubutegetsi bwa gisivili mu 2024. Umuyobozi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe ububanyi n'amahanga Josep Borrell ejo yatangaje ko hateganyijwe miliyoni 22 z'amadolari yo gufasha guverinoma ya Misiri kwita ku kibazo cy'impunzi z'abanyasudani bahunga intambara binjira mu gihugu. Naho muri Espagne abimukira bane bajyanwe ku bitaro i Gran Canaria nyuma y'uko abashinzwe inkombe ba Espagne batabaye abantu 38 kuwa gatandatu ubwo bageragezaga kugera muri Espagne mu bwato bw'ibiti.